bari kwigura ofisi ya mukuru w'entebe yo kubanza muri Karugangama abatura bagambira bebembeze ubuzubo barukora amabwe mberambiye muhanda mukaneje beziri kutuhuko mugera rwizi nizibaraza batabyame emihari warabam tinguza gigaruka muninjira wagireba tino buzibu bwanyifa rutindo honorable rutindo rukatubereye nako tukakora rutindo no mwene batugira ngo twino mushanga abo kubahagwa muko muntu nukuba kuri mushanga chonka muntu wetu twine cyo gukora abo batino buremezi bw'amani abantu bitu baferiraho abana tibine hokora ba mwene cyo gukora nitwe tukine okwigura office egi ku kirwome ya Wambara City South Jomo Mugabe kandi ajumirira bombe kiro mahanda ekiremise kure nkuto ziri kubo mucekeki kati nze ndi meya ebisera bigenda kutuka nkoleki mfeko gwosi oleke ngokoza akakuboko kalinga akachi ani afirwa nze mfirwa obagwe tuyikirizane chairman RC1 omuntu kwaraze kugura poroti oba kansero oba kansotero musige hoki kansi ya kubine kora abantu kansi ya city ya kubine kora abantu bakatamburira kikoziro so nchware birabuzi buriyaha abantu bari mbasonda kureka ntengudu bazikoze bakora twakure ngudu zite abantu bakora kibaraho so nyowe nkanye nico ndigire obayida wenka janterekanye simba ntebe ya city abo kube binte binji nkitu abakujwekera katete nibiturema abareve yitkozireki eyituruho mwine mpako mnyishengero Wambara City South najyanka bembeze nshongeze mahanda nibazimanya kandi bayembaza rondero mbazi Karugangama twashanga ikizibe cyamane kibine n'orugudo ntumayangu kanseberene program yo kurukora kongano shote sente zikarebekere so naza kwata umushawe yanjye mbakora urugudo rwabo mu busaso bwatubureka tubakitunda bintu byabo emutka zabo nane mahanda yo narere mu state mbi muno abwa TV West ndi Anita Tukunda.